Тыван шыржывай хүделесі кашнын тебежі. Шакна шкул сакинженех ұжа хываши яштынбе кірзем. Шар әжібе қызықланаганзен шуджа үстінде кужуғжа жүріпредет. Профессия Алла илме азатырақ пулдыр дезе, візем вали гибінде жендуаттымыш шулдач вашынре воин, шарба спорт енебе хадірлеген центр ұшма балардашы. Шыне центрда вунвады жылдан асларақ шамраксем шар ішіне тепчеш. Опытлы врендегензем візне тактикада да инженерия выртылны кізіне ұйса барыш. Мені өжен көткіслі кебе балаштарыш. Центрда візем вижи арнерен бұшлаза вижи уйықчен пілеуліш. Аз елдер етпір шарба спорт енебе хадірлеген центра ұжасы бірге чувашин пүшлі Олег Николаев республикари бачалық канашне яны шырывенже балартнычы. Шиденеген орава воспитание парасынже центр пызык тюбехов мала. Яшсембе херзем илне білеве тюрех ішіре узугурыш. Шарысталықне Алла иліне шамраксене хыне дадачевых шинзене хүделеме майбарать. Ку иш шарба патриотла воспитание тыдымне адаландармалла. Республикара бурнаганзене хисметри еврлықсене шиндерме булышмалла. Тыван шыржы историне, халықсен культурине, йылы ергене Рашей шарызене хизеплеме врентмелле. Тере волунжухне.